Egunon guztioi. Gaurko prentsaurrekoaren bidez ingurumena eta obra hidraulikoetako diputatua den Jose Ignacio Asensio jauna Argitu 2018 programa aurkeztuko dugu. Argitu programaren helburua herritarron pobrezia energetikoa murriztea da eta hori lortzeko eraginkortasunean eta ingurumenarekiko jasangarritasunean oinarritzen da. Gure udalaren helburua ere aipatutakoak dira, eta bakarrik lege honi begira ez baizik eta etorkizunari begira ere. Amasa Bilagonak Argitu programaren lehenengo fasean parte hartu zuen, eta nola ez, bigarren fase honetan egingo diren energia eraginkortasunari buruzko tailerrak ere izango ditugu herrian. Tankera honetako ekintzetan parte hartzea gustukoa dugu. Erakundeentzat ere onuragarriak direlako, erakundeentzako arteko lankidetza bultzatzen dutelako. Ingurumeneko diputatuari hitza eman baino lehen, azpimarratu nahi dut herrian ingurumena hobetzeko edozein ekintza aurrera eramateko garaian, Jose Ignacio Asensio jauna beti izan dugula lagun, eta horrela izaten jarraitzea espero dugu. Besterik gabe, Asensio jaunak du hitza. Mila esker, eta nirea. Guretzat, pozgarria da niretzatea, berriro ere, Amasa Bilaguna herrian. Eta eskertu bereziki, elkartetzak eta udalak izan duen jarrera programa honekiko, ez? Iaz hasi ginen programa da, programa Eusko Argitu gustatzen dugu baliabide multzoa dela, tresna multzoa dela, eta zertarako da tresna multzo hori, herritarrek jakin dezaten nola kontratu behar duten bere argi energia, nola murriztu dezaketen bere kontsumoa, ze eskubideak duten bere informazioa ondo jasotzeko, eta alde horretatik Maitek esan duen bezala eta oso ondo esan duen bezala, ahultasun energetikoari aurre egiteko, ez? Ahultasun energetikoari aurre egin, eta baita ere, eraginkortasun energetikoare aukera pausuak egin, ez? Eta hortarak egiten dira tailerrak, ez? Eta tailer hauek, bizpahiru ordutan egiten dira, eta herritar oro parte hartu dezake. Esan bezala, programa hau, Gipuzkoa Argitu, bai familiei, bai konbertzioi eta bai enpresa txikiei zuzendutako programa da. Eta aldertatik bakoitzak duen bere arazo pertsonala edo bere etxean edo bere konbertzian edo bere mesetan dituen arazoak nola bai kontrastatu dezake adituekin, ez? Guretzat, herritarrekin elkarlanean egiteko eta egoteko eta bere kezkak ezagutzeko oso importantea da. Udarekin elkarlanean egiten den programa bada eta alde horretatik esan behar dugu Gipuzkoa mailan egiten ari garen ekimen bakoitza arrakasta izaten duela eta bereziki udalak bultzatzen duzuteneko horrelako programa bat. Decía que para empezar evidentemente agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Amasa Villagona. En este sentido agradecer especialmente a la alcaldesa, Matiz Aguirre, también a la concejala María Luisa Arija, que está aquí presente. Y además este programa sería imposible de llevar adelante si no contáramos con la colaboración de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos están poniendo a disposición de este programa sus instalaciones, en algún caso cartaguneas o los ordenadores que tienen en las casas de cultura, etc., ¿no? En este caso se va a hacer en Subijana-Echea y por tanto esa colaboración es imprescindible. Objetivo fundamental, dar a conocer a los ciudadanos los derechos que tienen a la hora de contratar su energía, cómo pueden ahorrar su consumo de energía, cómo pueden mejorar ese consumo y al mismo tiempo cuando se trata de contratación tengan todo el conocimiento exhaustivo. Cada ciudadano puede venir con su factura, con su contratación y en estos talleres va a poder conocer cómo puede mejorar ese aspecto, ¿no? Como decía en euskera, también está dedicado no solamente a los ciudadanos en general y a las familias, sino también dedicado a los comercios y a las empresas pequeñas, ¿no?
esas empresas y esos comercios que tienen acceso a grandes consultoras que les pueden dar un óptimo de contratación en energía, y en este caso, pues desde la Diputación estamos empeñados en que tengan ese conocimiento. Es un programa de mejora en el consumo energético, es un programa de luchar contra la vulnerabilidad energética, y también es un programa en el que pretendemos impulsar las energías renovables. En un territorio como Guipúzcoa, que su dependencia energética ronda el 96-97%. Por tanto, no solamente es un tema de consumo y de ahorro de energía, sino también en la disminución de esa, o la reducción de esa dependencia energética del exterior. Por tanto, colaboración interinstitucional y un programa que está dedicado para que la relación con los ciudadanos sea cara a cara y puedan tener un conocimiento exhaustivo de sus derechos y de mejora de su consumo energético. Eta nire aldetik ez dago besterik esateko. Eskertu berriro ere, amasabilago gona bilagunako bidea. Eta galdera dauden. Tailerrak oain hasiko dira asteazken honetan, oia ikona izate? Ez, asteazkenen 6 izango da, bai, Zubijana etxean. Baina hori Bilagonan. Bilagona, bai. 40 tailer ingo dira. Bai, batzuk egin dira, eta beste batzuk egiteko daude. Eta eskualden, herrigailutan daude, zita horiek edo webgunen edo zehaztuta daude noizian? Ba, nik uste gehienak egongo direla eginda, bai. Baiatzako guztiak daude, eta ikainakoak ez dakit ere gehienak ere ja adostuta daude datak, ez? Bai. Aldundiko web horien ikusi dezakezu noiz egingo diren, bai. Listo, nahiko? Ba, bizkia.